Salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Bon, premièrement, je tiens à remercier, féliciter, saluer de tout cœur l'équipe nationale tunisienne de handball euh, pour avoir gagné la Coupe d'Afrique. Et on leur dit que c'est comme si que l'Algérie l'avait remporté, donc félicitations et vive le Maghreb uni. Hadi Haja. Deuxièmement, voilà, je voulais discuter du rôle de l'Égypte durant la guerre de libération nationale. Bon, على بالي سي جي شي بان شويه هكذا قرعه مي بون حبيت نقصر معاه بيسكو ليجيبت السوجي تاعها مازالو اجور دونك حبيت نقصر شويه les informations que je tire entre autres من هذا الكتاب اسمه العربي بن مهيدي ان سامبول ناسيونال شريته يا با لونتون مزيان هذا وعجبني الى قريتو l'auteur c'est Khalifa Mamri édition Thala édition édité en 2009. Voilà, c'est l'auteur, Gaulle, plus que déçu, l'Arabi Ben Mehdi était amer, voire ragueur, à l'égard de la double autorité du Caire, du régime de Nasser, et aussi des représentants algériens là-bas, et notamment, et plus spécifiquement, Sibn Bella. Voilà. Sibn Bella, اللي هو البريزيدون ديالنا اول بريزيدون تاع الانقلاب على الشرعيه في les années 62 contre le gouvernement provisoire alors présidé par M. Ben Khaddam الله يرحمه ويسعده. فوالا دونك يحكي واحد اسمه طالبي علال اللي كان تما يحكي باللي لو باساج تاع بن مهدي كان سخون بزاف تحاكم قريب تحاكموا دبزاو دماع مع بن بله حتى سلكوهم فوا باسكو كان يلومهم باللي يفوتي ريان دو تو ما داروش الخدمه تاعهم كما ينبغي. Ou vu que avec la période c'était une période stratégique, je veux dire c'était une période de vie ou de mort où l'approvisionnement du ravitaillement, les armes, etc., était primordial. C'est-à-dire qu'il y a ثورة تكمل يا تسقط. C'est exactement fait avec la bataille, qui m'a la bataille dans le prophète, c'est-à-dire soit l'islam il allait continuer ou là il allait mourir, avec la bataille. Voilà, c'est une bataille décisive. C'est pour ça que Ibn Mahdi m'a كانت خدمت له. La plupart des dirigeants algériens قال لك هنايا est conçu une grave déception à l'égard de l'Égypte. هادو برك على الناس يقدروا يشاركوا في فهمهم سواء داخل الحكومة ولا برا الحكومة les endoctrinés en général les sous-prolétaires تاعنا يقول لك les dirigeants تاعنا ils étaient déçus à l'égard de l'Égypte. Cela a été rapporté à plusieurs reprises et par différentes sources. Nous-mêmes, le Katib Begoul, avons entendu un certain nombre de personnalités exprimer combien elles comprenaient mal l'attitude des autorités égyptiennes, y compris celle de Nasser, et l'énorme frustration qu'ils en ont conçue au moment des années 55-56, où l'aide extérieure était une question de vie ou de mort, qui m'a قبل pour la révolution algérienne. واش يروبروشيو لمصر؟ يروبروشيو لها بزاف عفايس. اولا يروبروشيو لمصر الريجيم تاع ناصر هذاك الوقت يستعملوا لا بارسيموني. اوكي يستعملوا l'attentisme. Parcimonie, je crois que c'est voilà, l'attentisme et le jeu sélectif avec lesquels elle consentait à apporter son aide. Donc كانت تفرق non seulement كانت تقعد بهم قال بعد لكم شويه ما تجيش وكانوا ils étaient sélectifs فهمت كان سلعه يبعثوا زعما حسب ما فهمت شغل يجوي لو جو تاع كانوا حابين يرونفورسي الجهه كونتر الجهه حبوا يرونفورسي جماعه بن بله بن مزيان باش كانوا يوجدوا فيها سيتي لو باسكو حسب ما قال له
بودياف الله يرحمه قال لهم بلي بن بلة سيتي لو شوشو tout le monde sait que c'était le chouchou تاع ناصر donc c'était un petit nounours comme ça manipulable كان يوجد فيه فوالا المستقبل و فوالا ناصر كان he made sure كان ديما يتاكد قبل ما يبعث حاجه اذا بعثها ما توصلش للناس اللي ما اذا كانت محتاجه سلاح ما باغ اكزومبل سي لوغاني اللي كان حكمه بن مهدي مخصوص سلاح ما يوصلوش سلاح يكراب ولا دار ويروح للجماعه الاخرين يا لو كان يروح للحدود يريح للحدود l'essentiel donc voilà il reprochait ça donc parcimonie attentisme et jeu sélectif deuxièmement mais surtout ces tentatives fréquentes, pesantes et trop voyantes de vouloir orienter et même s'immiscer dans la conduite de la guerre de libération nationale. Voilà. C'est grave. Ce qui est blâmable, c'est de chercher à travers des hommes, et quels qu'ils soient, à établir une hégémonie ou un leadership sur une révolution nationale. On sait que le contexte de l'époque se prêtait à merveille pour ce type de manipulation, et les masses arabes et celles d'Algérie n'échappaient guère. Parce que le peuple en général était fasciné par la révolution de Nasser, etc. etc. Il faut dire aussi que الشعب الجزائري عامة وحتى بعض الضباط تاعنا غير اللي كانوا كيما نقولوا حنايا بالهجروة القاموس الهجروة الجديد غير اللي كانوا محلبين ومنهم بن مهيدي كانوا سمعوني نجي ناكل شويه كانوا يظنوا بلي بمجرد ما تبدا الثوره الجيش المصري سوف يهب الى نصرة اخوانه في الجزائر اسمع جيلو يسمع الفصحى تاعي تغاشى ما تغيرش جيلو voilà donc voilà, c'était une illusion, mais illusion vraiment rocambolesque. علاش باسكو هما كانوا يحلوا في فمهم وكذا كثيرا وسوف ننصر اخواننا وسوف نجاهد جنبا الى جنب كي جا وقت الصح ما كان والو دونك لي Algériens étaient choqués. قال لك هنا il deviendra de notoriété historique quelques années sinon quelques mois plus tard que non, avant cela, pardon. Alors non seulement l'aide égyptienne ne tombera pas du ciel algérien, mais les dirigeants de la révolution apprendront très vite et à leur dépens que l'Algérie voulait, que l'Égypte voulait en effet se servir de la guerre d'Algérie pour jouer les intermédiaires et tirer profit pour elle-même d'une médiation qu'elle pourrait offrir afin de rapprocher la France et le FN. Voilà. Il deviendra de notoriété historique quelques années, sinon quelques mois plus tard, que Christian Pinault, l'anxieux ministre français des Affaires étrangères, avait obtenu de Nasser, qu'il avait rencontré au Caire en mars 1956, que l'Égypte cesse son aide à l'Algérie combattante. Ce marchandage n'a pas été étranger à la cessation des émissions de la célèbre Voix des Arabes, les Huwa Sawt al-Arab, وهذه بشهاده من شهادات عبد القادر بن ساسي اللي هو سيتي ممبر دو ليكيب جورناليستيك اللي كانت تخدم تما بون واش نقول رحم باباك انا بور موا البلاد لا بلو كونكريت يعني اللي جات مع مصر هي الهضره صوت العرب وهذيك وحبسوها لنا ابار صح حتى بشهاده الشيخ بابا وبزاف المجاهدين سي غار المصرا بعثوا لنا سلاح كان يجينا سلاح ديستيني لالجيري من الروس brand new يتبدل يوصلنا قديم en quantité encore plus basse la seule cargaison اللي مذكوره في التاريخ هو الباطو تاع ليتوس بعد ما ولا بن مهيدي من مصر بعد ما قلبها لهم تما داروا شويه القلب هدايا بعثوا الباطو تاع ليتوس équipage كاع étranger ils étaient même pas foutus de préparer un équipage algérien ولا arabe يعرف السيره مليح il a été apprivoisé في الاخر vers la côte marocaine. Ils disent que c'est des généraux qui ont vendu la mèche. Comme ils ont vendu la mèche en 1973, ils dévoilaient à chaque fois la position des militaires algériens.